أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو برين برومات السلام ورحمة وبركة خد تعالى لسرما وحمي مسلمانا أهل إيمان با بروكي بري النبي صاندبو كو جالي خوشكو برا هنقابا دعاء دكن نبين يا ربي بيجن ربي Ez îro dixwazim derheqê vê mijarê de bi çend deqa hinekî vê mijarê ji we re zelal bikim. Em Müslümanin û dînê me İslam e, Qur'ana me, kitaba me Qur'an e, Xwedayê me Allah e, Pêxemberê me Mihemed aleyhissalatu vesselam e. Hemû kar û efalê me divê li gora rê û rêbaza Qur'ana pîroz em karibin ji xwe re hilbijêrin riya xwe tikûz bikin. Ji ber wê jî tişta ku herî yekem ku rêya jiyana me hildibijêre divê Qur'ana pîroz be. Ji ber wê divê em pêşî li Qur'ana pîroz mêzekin ku Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da çawa behsa dua kirî ji bo her Müslümanekî ê herî di serî da pêxember tên. Pêxember ji bo me gişta rêber e. Pêxembera çi ji Xwedê xwestî ji çi hefza xwe kirî, bi çi awayê lava û rica ji Xwedê Teala kirî, em Müslüman jî divê em jî kêmasî mîna wan nebijî, kêmasî em ser wê rêç û şopê re em ê biçin. Ez ê hin cara xwe nîşan bidim, hin cara xwe nîşan nedim ku mijara me çawa dest pê dike. Em bibêjin ji çar beşapek tê ev sohbeta me, Pêxembera çawa dua kirine, xîtaba Xwedê Pêxembera re çawa bîye, xîtaba Xwedê bi şeytan re, xîtaba şeytan bi Xwedê re. Ev her çar mijarê hene, em ê ji derheqê ve her çar mijaran de ayetan nîşan bidin. Em çima behsa dua dikin? Ji bo ku ehmiyeta dua, di giringiya dua di îbadetê me de em ê li vê hedîsan mêzekin. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje edduâu huvel îbadetu. Dua îbadet bi xwe ye. Lewra li mêj jî sela jî selat jî tê mana dua. Mirov dikare em bibêjin bi qiyam û qu'ûd û rukû û sucudê em ji xwe dere li mêj bike, her wisa mû dikare sela dua bike, ji xwe dua bike. Bêje çi ferq dine bêne edduâu huvel îbadetu, edduâu muxul îbadetî, ew wî ez paşê ji we re dibêjim. Got çi ferq nabera van her du ewanîna de heye, dima her du hedîsan de heye. Ez ê paşê ji we re behs bikim. Mijara me ev e. Ya herfa nîdayê, herfa gazîkirinê ye, mirov bîye ki ya, mesela ya Rebbî, an jî Rebbî. Ême gava em dua dikim de ya Rebbî, ya Xwedê, ya Rehman, ya Rahîm, ya Settar. Em wisa dua dikin, yani em wisa hatî ji ber hatî gotin, em wisa hîn bûne, em wisa dibêjin. Ev ya herfa nîdayê, sebebî çima ku ez çima vê mijarê çê dikim, sima vê mijar hende ser vê mijar ez vîdeo çê dikim, bername çê dikim. Min di vîdeokê ereban da guhdarî kir ku digo em bibêjin herfa yayê hatî di temamê Qur'anê de herfa yayê hatî jî hatî hezfkirinê gotinê erebî divê ma ser hezful yay fîl Qur'an. Serê hezfkirina herfa yayê di Qur'anê de çi, yani çima herfa yayê ji Qur'anê rakirî di temamê dua da. Ew bala me kişandibû, min jî xwaz ez vê mijarê çê serî vê mijarê bernamekî çêkim. Yani gavate ku ya ji Qur'anê hatî hezfkirin, mana wî hebûye hineka rakirî. Ava boxtan û bobleteka mezin li ser Xwedê çê dikir, kiswê Xwedê û em bi eshabî û kesê Qur'an kom kirî. Yani ya di Qur'anê de tune bide heta hezf bibe, heta jê rabike. Yani Xwedê Teala ew ayetene wisa daxistî. Ji ber wê min xwaz vê mijarê çê bikim. Adu da jî gava mirov Qur'anê dixwîne, mirov dinêre pêxemberekî negotî ya Rebbî.
تجاري پیغمبر نگوتی یا ربی دعا دا نگوتی یا ربی گوا پیغمبر دعا کری لاوا کری رجا کری تنظار بی دستی خود بر خود وکری تو پیغمبر کی نگوتی یا ربی ایجا چه فرقی ام به یا ربی او ربی چه فرقاوی هی ام دخوازن ویاج قرآنی هم ببن لورا ام به اساس دین ما چیه قرآن پیروزه گوتنا رب دو قرآن دا بقره 126 وإذ قال إبراهيم قال إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا قال إبراهيم قال ربي في باجارة هانتك باجارة أولى جبو مكة دبيجة دفردا إبراهيم دبي ربي نافي وإذ قال إبراهيم يا ربي ربي دبيجة ازي خلبان نشانه دم هر وسا آل عمران سيو شاشة آل عمران سيو حيشتا دا خلال تعالى وها بعض ذكر هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء دفردا ودرا خدي زكيدا ربي خوا دعاء كن قال قو ربي من هب لي من لدنك ذرية طيبة تو ذريتك قنج باش صالح بدمن إنك سميع الدعاء شكو تو دعاء دبهيزة دفيد دريدا زكريا دبي ربي نابي يا ربي هروسا دبرانيا قرآن يا أيها الناس يا ابن آدم مثلا أن بفيجن يا أهل الكتاب تمام قرآن قبا خدي خطابي إنسان رادك مثلا عفوك اف سفر سرمجان ما بودا منك بيجا شو هنا وقت وناتي تمام پیغمبرا كم زياده وهاي مثلا خدای سوره اعراف آية سوره 5 كده بيجم قال ربي موسى دبيجم قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين موسى عليه السلام قال يا ربي منو براي من بغفرنا يعني غفران المبكى وقلنا ما بشر شاشي ما بشر ومتك ناو رحمة أخوة لورا أرحم الراحمين هري كسيكو إيكو رحمتك تجكشها برحمتنا دفي آياتي ذا وان آياتنا وبستيدان آياتي وها تمام پیغمبرا قوات دعا كري بالا خبدي هدفين قوات دعا كري جانا إنسان دنبيسينا بيكم مجاري فهم بك تر آياتي دن نشان دادا قاوا پیغمبرا دعا كري كسي نه قوتي يا ربي قوتي ربي ماشي وكي بيجي قال لك آياتي دينا هنا هون دزانا قو چما ايكو عربي بزانا با هر وسا خطابا شيطان بخدي تعالى را شيطان سوري حجرة دبيجة قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون شيطان خويتا دبيجة تمن حتى روجاكو امتي شاندين روجاكو امتار حشري حساب دتو حتى وي شاغي تشبك قال ربي شيطان قال ربي من فانظرني إلى يوم يبعثون حتى روجا أم تارن قيامتي تم روحي من الناس الشيطان قبا دعاء ربي خوال قبا داخوازك ربي خوادك خواتنا ذكر دبي ربي نابي يا ربي هروسا الشيطان صدبي قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض شيطان دبيجي ربي من ديساج خدر دبيجي بسر ما تشتاكو سادمي قلت اسخاباندم از جوارا و عرده دا عرده ام بي خمر و بخمرينم بزينات بكم سوسري فوسري بكم دبيجي دفر دا ديزا شيطان دبيجي دبي ربي دفر دا قلتان رب درباز دبا باشا كما خد تعالى بإبليس را قصدك ام بي خطابة خد تعالى بيروستي إبليسا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
خود تعالی جبريل صادق يا إبليس بيجاد بردا حتى ناتشي كم بيشكش كر ام بيجن خطابا insana bu kadar a şeytan o tamamen peygambere dibeci çe dibe Rabbi bize gava hitaba xwedê bi şeytan û bi meleket û bi insana ra wê şaxê Xwedê Teala ji îblîsa dibe ya îblîs herfa nîdayê wê şaxê herfa ya herfa nîdayê xwedê bixartîn tê dibe çi ji te hatî çi bi te bî ku tu ew terin secdê tu mara nara secdê yani ew kesê ku ji Adem ra terin secdê bi meleket re çima tu nara secdê bala xwe didê veda kelima ya tê bikaranê her wisa em bibêjin beriya wekî dêna jî em bibêjin em bibê gelekî ayetê dêna jî heye mesela şima em dibêjin Xwedê Teala bi meleket dibe ve qulna ya Adem وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة نوسين مثلا سورة بقرة 35 خدای تعالی هم de mesela şeytan da bazdık hem de mesela şeytan قال ya iblis ya iblis çara çipte bir kutu ey ku terseci tu bana nar secdi her vsa خدای تعالی ya Adem tu hanım akwa jena akwa hava de cennete da çabuk emi besekin her vsa abi hitaba insana behevra إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا قال يوسف خود بنا جبا فرد بي يا أبتي يا أبتي بابي من دخوا خدا سيزده بي 11 كوكب ديتي ستير ديتي قال بي يعقوب عليه السلام كوري خرق صدق قال يا بني يعقوب عليه السلام قال يا بني يا كريمن لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قلت برسا أبي خاوة جبري خوارا نبي ورسالة تحيل بازيات شيكن أم دفني دفردا هم قبا يوسف وخرقسا قدوي يا أبتي هروسا قبا يعقوب عليه السلام يوسف رقسا قدوي يا بني نوسي هروسا يا آدم وكيدني ناجي بدهان آيات هنا شرعكم مثلا يا أيها الناس يا بني آدم يا بني إسرائيل يا قومي مثلا يا أهل الكتاب قال لك آيات هنكو أن بفيجن قبا خذ تعالى خطاب بإنسان ردك يا أيها الناس يا أهل الكتاب يا قومي ويا خذ مثلا يا بني إسرائيل يا بني آدم te gava xwedê xîtabê bi insana dike gotina yayê bikartîne lewra ji bo nîda ji bo ku nîda yani herfa yayê ji bo gazîkirina dûr e herfa nîdayê ji bo ya falan kes mesela Kurdî da em gava gazîkin durê me bi em divê Ehmed dengê xwe dirêj dikin gava Ehmed ba me bi em divê Ehmed di Erebî da Gava gazî ki yekî dûr bi mesela bir 100 metre 200 metre gotina ya Abdullah. Her wisa gava xwedî bi meleket ra bi şeytan ra bi peygamber ra em bê xîtab dike herfa yayê bikartîne çawa doan numûnê ku min nîşan da. Lê gava merû bi xwedê ra xîtab dike gava merû dua dike tu peygamberekî ne gotî ya Rabbi vî duayê me qebûl bike. Ya Rabbi vî karê ji me ra bike. Ya Rabbi tu mesela ne guti ya Rabbi tu biditine çawa mirya sağ dike. Guti Rabbi. Divirda du Kur'anê da tenê du ciya da gotina ya Rab derbas dibe. Du Kur'anê tenê du ciya gotina ya Rab derbas. Ew jî ne ji bo duaya Sûre Furqan ayet tesî neha yani belki sünne butan ya Kur'an'da da ve kâle Resulü Peygamber diyor ya Rabbi inne kavmi ittehâzû hâzel Kur'âne mehcûra Xwedê Teala roja kıyametê ji Xwedê Teala diyor ya Rabbi kavmê min ev Kur'anê hane ter kirin ev xîtaba hane na xîtaba ku roja kıyametê Peygamber diyor ev dua ne her wisa her wekî pêxber pir ecêb mabe em bê ecêb may mabe
ku kavmi Kur'an terkiri anji em bibêjin şikayeta kavmi xwe pedêva dike diberda mesela duanın de ahiretê de roja kıyametê kava Xwedê Teala temam insana kom dike herkes di gora imamê xwe re bi kitêba xwe wê çaxê pêxember dibêje ya Rebbi kavmê min ev Kur'an yani ev kitêba hanine roja kıyametê em divê dünyada ümmeta min kavmê min ev Kur'ana terkir lewra di dünyayê da tu çi dike bike tu li gora Kur'anê mahkeme dibe lewra Xwedê Teala pêxember ji Xwedê re dibêje ya mesela qala Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'ane mehcûra ku em bibêjin ümmeta min em kavmê min ev Kur'an hanê terkirin li gora hukm û ehkamê din tergeriyan her wisa di Sûrê Zuhruf ayeta 88 da وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لسا pêxember got ya Xwedê ya Rebbê min veda ya Rebbê min eva qewmê hanêna îmanê nayînin eva qewmê hanêna îmanê nayînin ew jî dîsa digel ku pêxember ew em bibêjin pêxember aleyhisselam ew hewir dide ew ji milletê xwe hez dike û ber wan dike û dixwaze werî îmanê digel wê jî wek her du jî mîna şikayeta qewmê xwe bi kêva dike şikayeta qewmê xwe bi Xwedê Teala dike ji ber vê yekê ye em nabê caiz nin mesela internetê mezek gelek alimê Araba divê caiz e mirov bê ya Rabbi ew wan gotiye em li gora em fikr û efkarê alima ne Müslüman em li gora Kur'anê Müslüman me jî heta na îro bek heta çar me ewir jî me digo ya Rabbi hîna jî carna ez gava dua dikim xweşa dikim divin ya Rabbi estê xwe da lewra Xwedê Teala dûrê mervan nine Xwedê Teala li ba me re ye li ji damarê qelbê te nêzîktirê te ji bo wê mirov nikarin mirov nebe ya Rabbi bê Rabbi çawa Musa aleyhisselam gotiye Rabbi İsa aleyhisselam gotiye Rabbi İbrahim aleyhisselam gotiye Rabbi em bivê temama gotiye Rabbi em ji pêxembera şêtenin em jî bê Rabbi tu rehma xwe meke Rabbi tu rehma xwe dê bavê meke Rabbi tu rehma xwe miriyê meke Rabbi tu karê me pêk bînî were ya Rabbi tu mizek dîsa gotina ya Rabbi tê bîraber yani normal em bê pirîhîn bûne ya Rabbi em mesela em divê ya Rabbi karê me tu bi ew bike navê çi ye tu bi rêk û pêk bike heta tu şer ya Rabbi lor Xwedê dûrê tenin bê Rabbi tu karê me bi rêk û pêk bike Rabbi tu rizqê me zêde ke Rabbi tu zarokê me bêle Rabbi tu me qeza û bela musîbeta tu me dûr bike lewra pêxember ev dua kirî em ji pêxembera zanatinin em ji pêxembera baqiltinin em ji pêxembera çêtir İslamê nizanin dînê Xwedê nizanin pêxembera çawa ji Xwedê dua xwastî em jî wisa bixwazin ez nabim îlla caiz nine lê eğer tu bixwaze em bibêjin duayê te gere meqbûl be li gora pêxembera tu jî dua bike çawa me ana pêşte derbas kir di Qur'anê de tu pêxemberekî dua nekirî û negotî ya Rabbi çuqa dua kirin gotî ya Rabbi tenê di Qur'anê du ciya da gotina ya Rabbi derbas ve ew jî her du jî bi mana şikayetê an jî Xwedê Teala an jî pêxember ecêb mayî ku çima qewmê wî îman nayîne û çima qewmê wî çi kirî em bivê Qur'an terkiriye baş çima em mesela de destpêkê de me got diveda me got الدعاء هو العبادة دعاء عبادته أواجي الدعاء مخ العبادة أوجي أوا ابن الترمذية بحديثة الترمذية أم نصحيح أم نراسته أقول الدعاء مخ العبادة أم نراسته شرا نراسته لو راد بردا ترمذي درخستي ده فلان ده دبيجه دبي حديث بخج دبي حديثه غريبة لو را عبد الله بن اللهيعة دكيجان حديثه ده هب ضعيفه إنسانه كي ثقافه ناي حفظه ونال جيبيه أو حديثه كود ناور راوي ده عبد الله ابن اللهيعة هبه أو حديثان ضعيفه مخابن ترمذي دي سبب حديثانات نافت حديث خدا بجيكري لجيرنوتي ونبيسان دي ضعيفه هر وسا
دبیجی مثلا مزل یان باشه کیش باشه جنتی یان جی ام بی کورت آگره او جی حدیثات ترمزی لدیسا بخواد ترمزی دبی اب حدیث هانه ضعیفه دیگل کد گیز دبی ضعیفه مسلمان ما ایدی لوی سلسله حدیثی میزانه کاما ترمزی ده به تمام خودش یا راضی ترمزی يعني تو حتى الدعاء مخ العبادة تزان الزعيفة حتى تزان الزعيفة تشما بجيدك كتير خذ بجينك الدعاء هو العبادة دعاء عبادة بخوي بيجا جبوكو ام شما ام نبي يا سدمي تشيكو ام نبي يا ام ببي تشا ام ببيجن ربي ام نبي يا ربي ام ببي ربي خذ تعالى بسوري بقرة آية سدو حيشتو شاشات دبيجي وإذا سألك عبادي عني قوى عبدي من برستا مشتكش بخنبرا دبيجي فإني قريب از نزيكم أجيب دعوة الداعٍ بارا خبده خودتان ناوه از دعا قبول دکم بارا خبده و پر مهمه خوده ناوه از دعا دوه از برسی و ایکو دعا دکم دعا از برسی و ایکو دعا دکم دع کید و کیفوی املت ما ترجم شیخ دعا دکم ترجم نظام ملت دعا دکم نظام ترجم خلیفه دعا دکم نظام ترجم دوی فلان کس ولی فلان کس شهید فلان یا فلان کس غازیه خدا تعالی ورنابه خدا تعالی دوی کی دعا بکه کی غازی بکه داعي كيف كيفاوية از دعاء قبول دكم ليه إذا دعاني قال دعاء مرابك بيجا قال داعي كي أو داعي دبيش أو داعي دبيش شبك أو دعاء دبيش شبك فليستجيبوا لي دبي أول برا برسيبا يعني دين ما قبول بك وليؤمنوا بإيمان بمبينوره لعلهم يرشدون بهيفياك أو ريا الراس بفينا دفردا خدا تعالی دوی گوا اسلام داد که صحابه که دوی گوا خدا دوره ام دنگ بلند گازی خدا بکن گوا خدا نزدیک ام بدنگ که نظم گازی خدا بکن اب آیت داد که tabi tefsir da sebebi nüzul var bazı که دوی گوا عدی به پرستامشته کرد از نزدیک وانم و از برسی و کسی کو دعا دک دعایی کو دعا دک از برسی و دعایی دادم ایکو دعا دک وبيج يا بشرتكو أو جي دين مقابل بك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بهذياكو أو ريا راس ببينا جبروا الدعاء أوي ماذا قالك مهمة الدعاء دين ماذا أم ببيجن تشكر بربك تلمشكر دعاء بك تزكاة دعاء بك تخيرك كر دعاء بك تشو زيارته يكي كر دعاء بك يعني تشكر دعاء بك برا خدي وي قبول بك جبروي دعاء عبادات بخوي حديثات بيشي دا بيخمس صد وسلم باسكت هرسا خدتاله سوري غافر هذا شيء دبي وقال ربكم ربي وقوتي ادعوني استجب لكم دبي هون غازي مبكن جم بخواز الدعاء برسي بابا بدم يعني النبي ولا دعاء بقبول نابه شيخ جم من ترى سيدا جم زاناتر فلان نخ تشي ورتني ام بحسن زان ام دبي ولا سيدا عالمه كي مزنه اهل علميه ام بدبكو او جمع صالح تر بشكل مرا دعاء بك او راسه خوازه دكارج ملائكه بپرسج دي بابا خوش ملك صالح بن کاج مرا دعاء بك لت نابرا خو خدي نشيخ تكي بمشرك نج ملاتك تو خد دعاء بك قال ربكم ربي وادبي ربي هركسيه قال ربكم ادعوني استجب لكم قو هون دعابك جمرة برسبا بدم إن الذين يستكبرون عن عبادتي بيقوم من أويكو بوز بلنديدك تكبر فخري عبادت كلام مرة تكبر فخري عبادتي مناك سيدخلون جهنم داخرين دي بالرزيليتي كيف جهنمي اvan ayeti hanne piroz bimede de zanin ku çok az em bivêjin di jiyana me Müslümana da dua çok tiştekî mühim e. Ji ber bi gelê xweş ku bira gava we dua kir bivê Rebbî. Rebbî tu zarê min salih bike. Rebbî tu rizqê min zêde bike. Rebbî tu rehme xwe li bavê min bike. Rebbî tu qeza bela ser min defake min biparêzî qeza bela. ربي تشوا ديني خواج محمد عليه الصلاة والسلام را داخستي وسا هنكرناوي البيتشوناوي والعمل كناوي تيك بارامن يعني ربي
ev duay peygamberê me xwaz em ya bivêjin wekî dêna kîş were çawa dua dike bira bikin lê gava te got ya Rebî ma'na Xwedê ji tê dûr e. Her wisa Xwedê Teala di ayeteke de dibêje hecî me watan me ayeta neda nizanim kî va ayeta hene ne em ser ayetê bide Xwedê Teala Sûrê Gafir Qaf ayeta 16 dibêjin وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Xwedê Teala dibêje وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ İnsan me xulqandî. Çawa ev kompüterek te qese dikin fabrikayekî çêkirî bi zeîfî û xortiya vê kompüterê vê bilgisayarê zane. Xwedê Teala dibê însan me xulqandî, me xulqandî û em dizanin ku nefsa wî çi weswese dide wî. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Em ji wî însanê re ji damarê qelbê wî nêzîktirî wî ye. Gava Xwedê Teala ji qelbê damarê ku hebl min heblil werîd müfessir dibêje heblil werîd ew ku ew damarê qalindê ku em bivê dil pêva eliqandê tên dil pêva em pêva wîva maye yani damarê qelb çuqas nêzê me re xwe qelbê me re sekîn û dimire. Yani qelbê me re damarê mezinê qelbê me re çuqa nêzê me re Xwedê Teala dibê em ji wî nêzîktirî we ji ber wî îcab nake em bivê ya Rebbî li ba me ye. Dengê te terê dibihîze her watê her çuqas tu Xwedê nebînî Xwedî te dibîne. Tu ji xwe ibadet kir Pêxember Aleyhisselatü Vesselam dibê Pêxember Aleyhisselatü Vesselam dibî. Gava te ibadet kir her wekî tu Xwedê dibîne ibadet bike. Her çuqas tu Xwedê nebînî ji Xwedê te dibîne. Ji ber wî gelê Müslümana gava piştî ku we ev vîdeo hane gudarî kir ji îro şûn ve nebêjin ya Rebbî ya Xwedê ya Allah ya Rehman ya Rahîm wer nebêjin. Bê ya Rebbî nebêjin. Bê Rebbî. Rebbî tu rizqê me fireka. Rebbî tu qeza bela ser me def bike. Rebbî tu me ji şerê şeytan biparêze. Rebbî wisa dewam bike heta carek din bîm di xêrî xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Li benda şîrovê we me her wisa li benda em bivêjin rexne û pêşniyarê we me heta carek din bîm di xêrî xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.